আমার নাম সুনাম। اسمي لالة لشاعر. السلام عليكم. اسمي فاطمة. Malla Sheikh. Como na minha casa, como se fosse minha segunda casa. In Bezzano e Brianza, provincia di Milano. Alors, je vais me présenter. Мері матері зубан Урду. Я маю 28 років, народився в Україні, в Київській області. I vaig venir perquè vaig conèixer a la meva actual parella. Also, ich komme aus Deutschland. خرقة جيت من الحسيمة. আমি এখানে আছি 3 বছর। আগে ছিলাম লন্ডনে। এখানের মানুষ খুবই ভালো, আর আমি খুব ভালোবাসি সোয়ালুসের মানুষগুলা। সোয়ালুসা খুব নিঠান্ডা একটা জায়গা। এখানে স্কুল আছে, স্কুলে আমরা লেখাপড়া করি। মসজিদ একটা আছে, এখানে গিয়ে নামাজ পড়ি। অনেক রকম ফ্যাসিলিটি এখানে আছে, যার কারণে আমার সোয়ালুসার মানুষগুলোর অনেক ভালো লাগে। এইখানে মানুষগুলো অনেক ভালো। لغتي الحسنية، نتكلم بالحسنية. دولتي الصحراء الغربية. وتعلمت اللغة العربية من عند أهلي ونتكلم واللي هونتية مع الناس كاملين نتكلموا باللغة الحسنية لوقتي. ونعرف نتكلم بالإسبانية، نتكلم بالإيطالية، ونتكلم باللغة العربية. سابق لنجي هونتي لسارالوثي كنت نسكن في بويبلو ثاني نقالو مندراغون. سابق مندراغون جاية من إيطاليا، كنت أصلا نسكن في إيطاليا ونقرأ عند عائلة قابضتني، العائلات اللي يقضوا تركة في الصيف ديال تركة الصحراويين، تركة الجولة. وتشوف هذا البويبلو زين، مناظره زينة، وشعبه مولي زين، ما فيه مشاكل. وتشوف. Venho de Maceió, Alagoas, uma cidade do Brasil. Meu idioma é português. Aprendi a falar com meus pais em casa. Vale, vim a Soraluse para viver com meu namorado, que na época era meu namorado, que agora somos casados. Tanto que é que eu falo sempre que aqui é minha segunda casa. Ou seja, me sinto como se estivesse na minha própria cidade, diferente clima, claro. jógee Sénégal juddoo Touba, am na ñaar fukki at ak juróom, ñëw Soralose 2012. jógee Sénégal ñëw fii pour daan doole. jërëjëf. ننسى تشلحيت ساكن راني السلام عليكم تشلحيت دانتيني ازول. ديخت اسبانيا سي 2006. ديخت سلجيخت نطاراغونا ساتورتوسا بالضبط. نقي مدينة غير 2016 ندوت سرداد سورالوسي نطاطان ديك شهر 4، يعني تقريبا غير كاسكواس. Mia lingua materna è italiano. E mio padre e mia madre sono del sud d'Italia, Sicilia. Io sono vicino di Monza, Lecco, proprio delle montagne. Come qua a Paese Vasco e Milano sono uguali, dove vivo io, tutta montagna. Tengo 2 figli, Alessia e dopo Eugen. Jo soc la Cris. Vaig venir a viure a Soralose fa uns 5 o 6 anys, a finals de 2011, i sempre havia volgut sortir d'allà, perquè al final ho tens tot allà i no... És un món i no cal sortir d'allà. Jo volia sortir, volia conèixer el món i estic molt contenta. Sortir de Barcelona crec que és la millor decisió que he pres en la meva vida i que sigui Soralose, precisament on he vingut a parar, m'agrada.
i a mi el que més m'agrada, la naturalesa i el carrer, de no el soroll, la tranquil·litat. Je suis Aveguer Timothée, né en France, à Nantes, en 1991. J'ai vécu mes 8 premières années dans les environs de Nantes, Loire-Atlantique, pour ensuite aménager en Suisse avec ma mère, mes 2 sœurs. Et j'ai comme langue maternelle le français. Puis ensuite, à le vivre en Suisse, j'ai appris l'allemand, enfin le suisse-allemand. Je suis de la zone francophone et il y a une autre zone suisse-allemande et encore une autre zone italienne. Et il y a une 4e langue en Suisse qui s'appelle le romanche. Au va-et-vient de gens internationaux qui visitent la Suisse en vivant dans un espace culturel dans lequel venaient des artistes de toutes parts. Et l'anglais était la langue la plus importante utilisée entre tous pour que tout le monde se comprenne. Und da ist das Rheinland, eine Provinz in Deutschland, die heißt Rheinland, einem Fluss, der heißt Rhein. Und da gibt es einen Dialekt, den mein Vater noch gesprochen hat. Wir haben den Dialekt nicht gelernt, weil genau wie hier im Baskenland war das nicht gut angesehen, Dialekt zu sprechen, und darum haben wir das nicht gelernt, und in der Schule wurde das auch nicht gerne gehört, dass die Leute den Dialekt gesprochen haben. मुझे सरलूसे में रहते हुए 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और सरलूसे में मुझे वैसा ही महसूस होता है जैसा मुझे अपने पाकिस्तान में अपने घर में महसूस होता था। मेरी सेकंड लैंग्वेज पंजाबी है, जैसे आपके स्केरा में यहाँ पे स्पेनिश और स्केरा बोली जाती है, हमारे यहाँ पे भी पंजाबी हमारी लोकल लैंग्वेज है और उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। सरलूसे में मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं और मेरी वाइफ हैं। Моєю рідною мовою є українська, також розмовляю російською, іспанською і в даний час навчаюся еушкері. З 2000 року я вперше приїхав в країну басків, і з того часу я був дуже здивований тим, яким чином зберігається ця стародавня мова і яку увагу їй взагалі приділяють. Це мене дуже здивувало, це є дуже класно. إذا تجي صورة لوثية غايدة 2 عام ونص غايدة عام ونص. الحمد لله قيم مليح حق يوذان صورة لوثي المليح بزاف. عندي صحابات في المدرسة باسكاس الله عمرها سلعة. الحمد لله رب العالمين وسيقوا موسمو يبين إن شاء الله. Ni Sunam nice, Soaluse Visi nice e Bangladesh Goa nice. Ni Jenny nice, ni Brasile Coa nice, Soraluze Coa Visi nice. Ni Cheikh nice, Sénégalais quoi, Soraluze Visi nice, ni Owaita Wost, Otibitut. Escargasto Seralosen Ni Fatima Nice,
Ni tingerokoa, Marokkokoa, naisi. Cos'è? Nice, Francesco Nice? Va bene. Niri gehien gustatzen zaidan hizkuntza da euskera, nola oso interesgarria iruditzen zait euskera ikastea, hizkuntz oso zahar bat da eta oso polita da jakitzea. Ni Tim naiz eta Zoraluzen bizi naiz, Suizakoa naiz. Bueno, Kris naiz, orain dela 5 urte, 2011an etorri nintzen Zoraluzera bizitzera. Bartzelonatik, nire Bartzelonakoa naiz, Irikua. Eta, aldaketa handia izan da, baina oso gustora hartu dut Zoraluze, eta Zoraluzek niri hartu nago oso gustora bebai. Kaixo, ni Nasser naiz Pakistankoa, Zoraluzen bizi naiz, gero arte, agur. Ni Lala naiz, ni Zarakoa naiz, Zoraluze bizi naiz. Ni Anatoli naiz, 28 urte ditut. Ukrainakoa naiz. Duela 17 urte etorri nintzen, eta berteko janariak gustatzen zait. Ni Maimuna naiz, Marokkokoa naiz. تقوم كايشو يقولون أقور. Opa Zoraluze! L'amore è Mantanzunas. Bien. Pues me encanta la euskera. 11 gatos. Sí, 12 perros. Claro, eta txerrada horrek, zauz esaten, inork ez da konturatzen, baina zu bai, eta zu bakarrik barrezka oso ondo pasaten dut. Euskeraz, joku politxa ematen dago. Bai. Thank you.